Na kovlo? Ja, pa ste lepo, kovlo. A veste, kaj je kovlo? Veste? Ja, ker takrat pač tako pripravljam, zdaj imamo ta Facebook. Na muzika. Česarkova iz Argentine, odene stvari, da bi malo pričarali. Znaš, to me zanima, kako ste se pa videli, če ste rekli, kako ste se videli? Pri vnukici. Pri vnukici? Se videla, jo. Kaj? Po telegramu. Po računalniku preko? Aha. Prišla je za vas iz daljne Argentine vaša hči Terezija. Ja, to je res. Tukaj. Ja, mati po tolikih letih.